Tako, odpirajo se tudi vrata evropskega pokalnega tekmovanja. Torkov program našega moštva je že bil povsem v znamenju začetka mednarodnega dela sezone. Začelo se je skupno analizo videotona, sledila je novinarska konferenca, nato trening. Vijoličasta odprava potuje na Madžarsko v sredo ob 9. uri. Pričakovanja pred četrtkovim dvobojem z videotonom so javnosti razkrili Darko Milanič, Marko Tavares in Aleš Mertl. Najbrž vas zanima med drugim tudi razpoložljiv kader. Nekaj malih težav ima Aleš Mejač in pa Timotej Dodlek. Drugače vsi ostali so nared. Imamo še 3 treninge do prve evropske tekme. Danes so se tudi fantje spoznali z nasprotnikom. Mi ostali v strokovnem vodstvu smo jih že večkrat videli na delu. Tako da bomo pripravljeni dočakali to tekmo. This game will be a very hard game against Videoton is a big club in Hungary, and we are prepared for this game. We are prepared for this moment. We are prepared for this season. We are play all the season to think about Europa, to go to qualification for Europe, and we are think too much about this game, and we will give our best. We will try. Our group, our staffs, our trainer, everybody know what we will have to do on that game, and like trainer say, we are waiting for this game, and we have a good feeling, a good motivation for this game, and we will see. But I hope we will come with a very good results from Hungary to Maribor. Ja, tako je. Madžarska ekipa, pogledali smo, kako so igrali za Superpokalu proti Debrecenu. So kakovostna ekipa, daleč od tega, da bi kakorkoli jih podcenjevali bilo kako. Lansko leto so bili drugi v prvenstvu, tako da sedaj se za novinci, ki so prišli v ekipo, se verjetno še niso dobro uigrani, vendar mi računamo na našo dobro predstavo. Evropa predstavlja dodatni čar za vse nas igralce in kot klub dodatno motivacijo, in si želimo dobrega rezultata na listi že na Madžarskem, odigrati tako kot znamo ter tekmo zmagati.